У krevetu se pridigla, na grudi ruku metnula i brzo, brzo disala i onda je prestala u bolnici bez imena. U krevetu do prozora sve nas je prestrašila, dok trajala je poseta. Sestra se pojavila, strašna bela utvara, i rukama je mahala i mahala i vrisko nas je terala, dok trajala je poseta. Te kasnije u hodniku čuh ljude kako šapuću i nešto bi je reklo da je ona žena umrla. Sestra se pojavila, strašna bela